zungumza hata wale ambao wanatamani kuwa viongozi, wanatamani kuwa washauri wazuri kwenye jamii, wanatamani kuwa wafanyabiashara wakubwa, wanatamani kuwa na maisha fulani ya tofauti na watu wengine. Hakikisha unakuwa na nidhamu binafsi. Siku zote jamii inayotuzunguka ndio kioo chetu. Mtu anayekuzunguka ndiye ambaye anaweza akakupa connection ya jambo fulani. Lakini kama maisha yako ambayo unaishi ni hatari kwa watu wengine, ni maisha ambayo hakuna mtu anayetamani awe na maisha kama yako. Hakuna mtu ambaye atakutafuta na kukwambia kuna kitu hapa natamani nikuunganishe. Kwa sababu kwanza ataogopa kupoteza heshima yake yeye kama yeye, ambayo tunasema self reputation. Kwa sababu anaweza akakuunganisha kwenye taasisi fulani au kwenye kampuni fulani ukaenda kuharibu mambo. Lawama zitaenda kwa mtu aliyemleta yule mtu. Kwa lazima uishi kwenye hali ambayo hata kama utahitajika sehemu fulani, kila mtu akupigie makofi na kusema kwamba huyu mtu anafaa kuwa sehemu fulani. Jiheshimu, kuwa na nidhamu yako binafsi. Acha kuhudhuria sehemu ambazo sio nzuri. Usifanye vitu ambavyo vitaleta maswali kwenye jamii. Fanya vitu ambavyo vinajenga heshima yako, vinakuletea sifa nzuri kwenye jamii. Itakusaidia sana kwa sababu kila mtu atakuwa ni refari wako. Kila mtu atatamani kusema ya kwamba mtu fulani sehemu fulani anafaa. Na sio kwamba mtu akiulizwa unamfahamu mtu fulani anasema kina mfahamu, lakini kwa nafasi hiyo mtu achana naye. Hiyo ni mbaya sana. Tamani ya kwamba mtu akiulizwa kuhusu wewe au refari wako aseme ya kwamba yes, yule mtu hakika hiyo sehemu anafaa kuwepo. Watu waga wanafanya hivyo assessment kwa watu 2, 3, 4, wote wakiwa wanatoa sifa ambazo ni nzuri na zinafaa, basi moja kwa moja unaweza ukajipatia nafasi ambayo itaweza kubadilisha maisha.